Uria rungamirite MBUNDI ya Wendia bwa Nchoobi aja MERU ndagitari Mbabu Muguna ni akinyite thokone ya KIGURI WARDINE ya KISIMA kenda kuthuja imwe cia nyumba cia kwenderia Nchoobi nteriu. Akiaria ariuga kuri na mithemba ya Nchoobi kwendwa giuta tena watho, akiuria AKARI kugwatanira na maabisa ba thirikari gutetheria gwikira mpeni ya biashara ba NTURUTU no rite ya biashara ba Nchoobi kuriaga BARUGA ire kwendeka ni kenda kurigiria gukirithana na thirikari magita kwa magita. Iyi ndiunga ya witho ya murungamiri wa MBUNDI ya Nchoobi kaunti ya MERU Mbabu Muguna nterecia KIGURI ngocici KISIMA buri na murutu ya kuonokia mwingi buru kumania Nchoobi cibango na iria ndege iwatho. Misako yetu tukethira kuntu gukiendawa Nchoobi gutierire kondine chetu cha MERU nontu watagajeje gutin distributor ugete nenda ya Nchoobi je MERU gutin distributor ugete nenda ya je MERU nontu distributor kwa list area jana into brenda ya lakini ugaira into very funny utumenye inabithiritwe na nyuma ya KURIUNGA na irabu bimwa kinyilite kinyabira bitena barua cia Wendia bwa Nchoobi yiburu aikujira imwe eje kurikaria wataga ne gwitika ne kwirwa ne kuneki lakini otaga ne gwitika na ne kuneki kapisa uragento kwirwa kuneki seal is not broken ndio otaga u expire yo kana manto yange jajau itonyere ruo ni poison ni sumu ni utokuga mono na twenda antu bakara kwendia ibenda ye batu itotaga nya receipt ire ogoreta nacho tuga cheke au itoja tuone ITR kenda tomba kuthingata nu mwendio ruku uwo kwendia Nchoobi itetegeretwe MERU na riu ni untu shumitia thirikari ya kaunti ya MERU runguru wa Gavana Faith Kawira Mwangaza kurwa Nchoobi mwinge maturene kinyabo ubawa tambaru kirindwe je buru na utia kwitha endia bao ntirutu mishiene nirira batu twathiuruka te BARUGA tutaga mono no trio au compound twa concerned mbeja ingana tuthurana nyaka no tweka iwinge bwa mbeja tukuthimwa abu batu tuthimawania antu bang'ana tuonokia batiroragwa ninto jabingo geto i control nandi nyantu bamwe bareta driver bonda benjirene bakauga ngare akanjo ukurukira ugeta antu ibayingire nandi antu atubutagera imbibo kwenderwa timono tembecha twenda mono antu bamenya batu tutaga quality ya into birabi kwendwa na niongo geto control kwa twenda mono antu bonde baigwa tutethania gwita MERU ukombone kwa Nchoobi mbi na niongo gieto na tweta tukithitha yau muturi mtu nonge tugatethia MERU itwike ana betu te bara bakurira Nchoobi ne te mathiko tutinda gwatwika itutethania tutasaidia ne nyabuga ni atori ukaugana itwije gote BARUGA mkuluki Governor wetu Bishop Kawira Mwangaza ugira MERU must be happy na tutiomba kuga MERU ne kugwirwa tukireja intobia witho hatore intobira bie wasi bietekeretwe na bie na quality ile jetekeretwe isheria chonde na ndwangi chonde ile itaga Kenya Bureau of Standards KIRIA au compound na kanda kintu kia approve to ivau inyo karea wishwa ukarea kano kanywa wisasa no to ikethimiura gwitigiritwe nkiripotera WERU TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.